Yok. Neresi yok? Ого. Пузырик вообще. Феликс Лок, что ли? Selamlar. Распаковканы күттегіз ме? Biz küttük. Başlayımız. Рот, баллон. Әйтәм баллон була дип. Şunda kurşak. Hemen de instruksiya. Мәлі мұндай бірлер бар. Қазір bu нәрсе? Boyunca manda aşırı kerekli birinci manım. Leyla bana aşaşak. Anları uğratken aşağı kırma. Anları uğratken bana aşmışa suğa tırırırım. Hem Aşırıға yaramı ikinci paketik. hem maskını aşıp kirek bulaşak bana suğa tıkaş. Ana yüzüne nakleyet edirgeydi. Yapıştırma. Qarat. Bu Ladybug. Hazır su tuturarak gittik. Ne karar edem? Ana reytemin ne sende var? Bir nese de özgürmeyelim. Jitmedi su. Yok su gitti. Böyle. Anda paraşok gerek olur ha. Paraşok en birinci şılatır ha mı diye. Anlarım. Ayu bu tüsün bilirse. O tüsünü özgürte. Kraskısı. Mene paraşoğun ola. İyi. Tamam. Anı yorga gerek. Yok en birinci. Anar sürtüp olur ha gerek başa. Bunun suya 40 gradusda bulur ha diye şeker bit. Qorağız Marina vatsiyete boşlagan. Yok. Nerse yok. Sen anlarsın bakalım. Ya men aşam hazır. Aş bin alam. Sen alasın. Sen aşam alam. Kızlar en kızıklı vakti ciddi. Qarıyız. Yok. Yani sırtı palası. Oh, başlandı. Sırtı bitirmedi. Bak suda pişirenlerine bir top. Hazır minana olan suda sürtürgeye sürüyor. Mene neresi kilip çıktı. Karalı şişleri biraz pişirendi. Но у büyük motor kilip çıktı. O получается Ladybug tülkü formasında değil mi? Hayır. Ne? Devam ederiz. İnstruksiyada yazılan bunu açmayacağına suğa tıkırga gerek. Açmayacağına suğa tıkırga istek. Min tıkıp qarayım. Bu kızı rayber. 1, 2, 3. Şunları da kanatı tuttu. Tamam. Oh, bir şey var. Parvana, cıslar para güzeli. Oho. Puzırık var ya. Прям кулхатыги. İnstruksiyada bunu qoplab suun tıkırga kuşkan. Onlar kurun nerse bular. Tak, tek. Dostlar, qara güzeli bizden paketten nerse çıktı mene? Ne kararız? Bunda var remix. Remix güzel Felix. Felix. Dayla bu. Ondan sonra da var. Felix'in aybırı. Ana. Dostlar. Emin maskının bilemanın yapıştıran maskına bu nişek iki yakın skotç şekilli. Yok. Şu var.
Менә шундый oyuncak килеп чыкты. Бу Felix. Бу Тики. Ой, Тикили. Шикали. Тоже Феликс. Бу Феликс. Феликс Лок, что ли? Yok. Лейла. Ну, böyle o elinde o Felix, bize onun ismi o birge elinde kızga birini перевоплощаться etkende o bula Leyla. Лейла түгел. Kim? Anya. Нидер? Адам başka bir. Neyse Leyla, sen Распаковка uşadın mı? Ondan nişanı koyarsın. Иң әйбәт булса, ун куяр идем, ләкин 5. Nige? Аның әйберләре юлы бетми һәм менә үзе бите юк, дөрес бите. Һәм язылмаган кем ул менә монда Heroez. Менә шуңа күрә мин 5 куям. Миңа Әйбәт уенчык алыгыз. Миңа biraz тоже шамады, ләкин Ничәне куям? Мин куям 8-не. 5-не түгел. Чөнки син дөрес әйтәсең, ул бетмәде әйбәтләп. Һәм аның йөзе дөрес түгел. Һәм Heroez. Heroez. Һәм аның алка бар. Ул дөрес түгел. Әйе. Аның алкасы булырга тиеш түгел. Чәчләре дөрес түгел. Резинкалары аның вообще кызыл төстә түгел. Һәм аның пучоклары булырга тиеш менә монда. Кичкенә генә. Пум-пум. Ну, иң яхшысы нәрсә мине удивило, ул ободок һәм маска. Һәм аның дусты Felix. Дуслар, сезгә безнең распаковка ошадымы? Әлбәттә ошаган булса, бездән аерылмагыз.